I ćao svima, danas ću vam pokazati kako da snimite ekran iz sebe, ekran iz sebe. Prvo morate da imate mobizen. Sam malo. Kucate mobi... Kada ste instalirali, kliknete na otvori. Kada ste ušli, idete na ovamo zadnji na ovaj krug. Kliknete na to i kliknete na ovu facecam i upalit će vam se kamera i možete da snimate sebe i ekran. To bi bilo to uz ovaj klip, vidimo se u sljedećem klipu, čao.